Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Al-Bukhari nomor 1109. Hafidtu min Nabi SAW asyra raka'atain. Abdullah bin Umar berkata, aku hafal dari Nabi SAW 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum duhur, rakaatin qabla duhri, wa rakaatin ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya, wa rakaatan ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, fi baitihi, di rumah Nabi SAW, wa rakaatin ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumah Nabi SAW, wa rakaatin qabla sholati subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1109.